Khawvel mitfuk na ber United States hi keni mizote po hian kan ngai sangin an chanchin kan ngai ven hle a tuntum presidential election a po khan statistikin atarlan danin India ram states nangte a yin Mizoram states zone he US election hi angai ven fal hle ani US president te hian kum khata dollar noi li an hloa he ba ka hian kum khata ta na an man tur dollar singa jinve wa nan dollar noi khat le inti hlimna entertainment atan dollar sing khat sang kwa pek tel anlani bokani hetizat sum hi minol puitan dam chunga mo ngai lo tur ania president te hian office chwa sana president anni na ankal san nuwa po le khabu te je chunzomin mi puima a thu soina hunte an nei chunzom chin boka he hian an sum din mun na satakin avor kan bel cha thei bokani nimasela US president te hi intuk tlang vek anni bik lava Hausa fal takle sum nei lem lo te po anom ve thau boka tunjuma hian US president Hausa zual mi som nilavein mi som pakhat kan thlir haudon ani som pakhat na Franklin Delano Roosevelt dollar makta duai somruk paruk FDR tia answer mai chin hi US president loni to te a lom hlo le mi sha hlo ber te zinga atela Great Depression hun laya American hawa na ta chamlu tuk choi kanana New Deal abot saivang khan mi puite thinlunga ngai sana a hlo chuak chiang hle ani FDR hi president ani ma in New York businessman ni in sum engemoza chu henghulai po hian alalu to ani lawyer politician le businessman ani angin asum din mun hi asang hle a net worth hi dollar makta doi somruk paruk vel ni achut ani kumsang ka zakwa som chau khan Roosevelt hian kum khata dollar sing ni vel a hloa sanga chu Navy a assistant secretary ani na atanga hloin sanga dang le chu New York a in mi alwa tira chang ani thung abak sumlu chu investment atanga apung nia ngai ani afa panga te hi asum man na te ni in boarding school changkang tak taka ada hloma ompui som ne yin elite club minei nung zual income khom na club paruk chuanga member ani bokani anhun laya ahlo phulawa changkanga jinveiwa na tepo asum chhuana langsar zinga atelani kumsang ka zakwa somni paruk khan a estate mun thuma chena mun khat dollar noi ni singa hu chu Warm Spring Georgia hydrotherapy spa atan siam ni in he spa a hian kumsang ka zakwa somni pakhata polio wanga ake jengtan to chu enkol ani US President House zwa som pakhatna a som pakhatna pon dollar makta duai somruk paruka nei chuan achunga omti chuan engsan tak mayang mo lo thlir zelang somna Bill Clinton dollar makta duai somsari panga Bill Clinton hi America President somli patni na ni in kumsang ka zakwa somkwa patni a le sangka zakwa somruk paruka thantlin ania Bill Clinton hian legislation poimo tak Family and Medical Leave Act siamin atram ni chung hian America ram hi economia andin mun athahle a kumsang ka zakwa somkwa pariat khan Monica Lewinsky nen inga jong anga thu athanwangin House of Representative soisel ahlo pha hialani nima sela akum le a chuan thiam chantirani a politics khel chuda thata ila Bill hian sum anyang nar hle ti hairwal anilawa a hausak na hi dollar makta doi somsari panga bor vela chut ania president ani ma hian lawyer ni chenin asum mo po apa ngai chin hle a president ni na achel to lo nuwa po le khabu te ziakin munshak shanga thu asoi china Morgan Stanley New York thu voi khat asoina achang ringot po in dollar noi khat le sing ni sanga lai a hlo ani athu soi tam takte achang hian kumsom panga chungin dollar makta doi za paruk vel lai alalu theyani Bill hian kumsang ni pali khan ama chanchin je na le khabu my life ati chuaka le khabu shang shang azi achang hian dollar makta doi somthum pariat lai mai changni pakhata changa changni som panga inkar khan a hlo chuakani pakwana Herbert Hoover dollar makta doi za kumsang ka zakwa somni pakwa achanga sangka zakwa somthum pathum chung America ramtana president somthum pakhatna ani ma khan Herbert hi mining engineer ni in Khawvel shatin alohlo thing to hle a indopui pakhatna lai le anu theng po a Europe tramna chok tu ani awangin angil neina alang chiang hle a
mani mishing puite mangai turau pui takangai ani kumsang khazare somsari pali a Iowa a piangin organa asailiana Stanford University atangin mining engineer azir chwakani ti chuan thuang takin US Secretary of Commerce ni na achelta a St. Lawrence Siwaile Hoover Dam sakkonga susutu ber ani zuita bok sangka zakwa somni pariat khan Hoover hi president tura khantin anita a anu thariat leka stock market tlachia in Great Depression chuan azom ngala ramchu atram chhauta rengani American mi Indo pui pakhat na wanga Europe tangte apuya tin Belgium Commission for Relief ni in German sipai wanga tuar Belgian mi magtadwai kwazet puinan eitur lakhomin angai to sakchina henghulai hian Hoover hi president ni in president ani mapua mining engineer ani nazara sumtam tak alo hlo chuak to boka a net worth hi dollar magtadwai za hial ni achut ani pariatna Lyndon B Johnson dollar magtadwai zale pakwa Lyndon B Johnson hi president John F Kennedy ka hlum ani nu November sangka zakwa sumruk pathum khan White House sa lutin America tan president somthum parukna anita ni Johnson hian America me puite tan inpum khatna thatak siam atuma Medicare te Voting Rights Act le Civil Rights Act a tebul chanin hang act te hian nasa takin me puite tan hlokna asiama shiselna zirna le me puite dikna chanvo lama ngong thatak anut chi ani ache thatna te chu loda thata ila Vietnam War wanga ram chiatna asiam thathei la wangin mitam tak chuan an social fo thawa Lyndon hian mihar sa te din mun she thiam ni in ain soya achan chu atlei rol laya nitin in lo fa thin alo ni ve to wangani college akalai po a in lo fa chhozelin degree anei nuwa zirti tu na achelta a mase politics lama akal ta jogani a political career acho sanme uchuan Johnson hi a Hausa turu to khop maya a net worth hi dollar magtadwai zale pakwa vel ani to ani radio station Texas a nei chinin thin khat chuan a radio station chu diklau taka mi puirel rutne na na mangchin ni in an pu ani pasari na James Madison dollar magtadwai za sumni panga James Madison hi US Constitution a Bill of Rights wanga shatlar ani bera kumsang kazaria som patni indolai po khan president alawni to a president ani ma hian Madison hi kumni chung US Congress tan thokin hedin hun achel lai hian Bill of Rights mi puite dikna chanvo hum halna aswal chwakani anulaka achian Thomas Jefferson tan Secretary of State ani chunjom le boka apa James Madison Senior hian sumtam tak alo hai lut to a chumi bel cha turin nupuyetan Nelly Conway anei zuibok anupui Nelly hi vailo lama sumdong Hausa fanu ania James no panlai hian thildang lam tak tak athenga India le French te indo hun lai kha ania heng boruak thalo hian James ril ruwa ngong na satak ania apan lai nun aswang to alet pon hlauna hli rakhat ni in ain ngai hialani apa Hausak na zara Madison hian rosum tam tak akhoma sal tam tak nayin huan a en koltira ti chuan asum te chu tipung zelin dollar magtadwai aza somni pangalai anei chauta a chu chuan America president loni to zinga Hausak konga pasari na a ahlang kai ta ani parukna Andrew Jackson dollar magtadwai aza somthum pani Andrew hi America president ni to ta zinga chuan in hialna chok chuak tamber ati thei hialang mitam takin anung chang khau tak le midang ti sha thiamna anga wangin anza ani United States President pasari na Jackson hi Carolina a sangkaza sari somruk pasari khan apianga pangai takin zirna tha donglo ma se kumni chungin lo azira Tennessee lawyer mingthang tak ane zuyani sangkazaria somni pakwa atanga sangkazaria somthum pasari thleng United States President ania Andrew Jackson hian nasa taka sal lei khomin Nashville Manson ropui tak asa a tin sal lei le shal konga hian a hlok le ni turani a Hausak na hi dollar magtadwai aza somthum pani lai ani pangana Theodore Roosevelt dollar magtadwai aza somthum pakwa Theodore Roosevelt hi tedi ti po ashatlar ania American statesman politician conservationist naturalist le writer ani bokani
United States President somni paruk na ni in kumsang ka zakwa pakhat achanga sangka zakwa pakotchung ro arela President ani ma hian Vice President le New York Governor somthum pathum na aloni to pokani Republican Party ta na shoi tu chatak ni in Ahmel lemker hi Rushmore tanga America a President ro pui zualdang George Washington Thomas Jefferson le Abraham Lincoln te kyanga da ani hialani Theodore Roosevelt hi historian le political scientist den United States President omto te zinga chaber panga an than chwa te zinga atel boka New York Times in atar landanin Roosevelt hian apa ne na changa rosum tam tham tak khomin dollar sing rukvel bor ania tuna dollar makta doi khat point pathum nen ain thlukani Theodore chuan chung sum te chu ti pung zelin real estate ate ain vesa a hausak na hi dollar makta doi aza somthum pakwa alonita ani Palina Thomas Jefferson dollar makta doi zani somthum paruk Thomas Jefferson United States President pathum na hi kumsang ka zariat pakhata changa sangka zariat pakot chunga United States President ania US President masaber George Washington noya Secretary of State ni in Secretary of State masaber ani bokani Thomas Jefferson hi Virginia alone tu sungko pangai takara lopiangin apa Peter Jefferson hi English le Scottish lalthisen kai le lone tu hlotling tak ani Thomas Jefferson te unaw hi som ni in Thomas hi aupalam pathumna ania ansung ko hausak nazar zavin kumsom ni pakhat lek ani lahin ekar sanga zeta zaw huan aro chun ngal dera salzaruk chuang chorin thai tam tak athar chuak chinani asum din mun an chutin dollar makta doi zani somthum paruk neyangai ani pathumna George Washington dollar makta doi zanga somriat pasari lochin che ru o George Washington hi America ram president masaber ani George hi American Revolutionary War hunlaya Continental Army zinga Commander-in-Chief ni pha ania tichuan kumsangka zasari somriat pakwa achanga sangka zasari somkwa pasari chung US President ni na achel zui tapokani Colonial Virginia a Salianin lonei tu neinung tak fapa ania atlero lai chuan surveyor na thokchinin French le India indona khan atel ve boka American Revolution la yin colonial forces te chu British laka ne na achan puya tichuan national hero angangai alonita ani kumsang ka zasari somriat pasari khan US President masaber ni tura thanchwa ania mitam takin George Washington kha mihau safa ani ti anchelo choka George hian asum nei sate tipung zelin a hausak na hi dollar makta doi zanga somriat pasari nia chut ani pani na John F Kennedy dollar tluk le ding on khat John F Kennedy hi kumsang ka zakwa somruk pakhat achanga United President somthum panga na ni in President turalom lu na ingkhoma ram hian enge katan ati thayang ti inzot lavin enge ramtan ka ti thayang ti inzot jok ra u tia athusoi chu vo inni thlengin thular berte zinga mi alania Kennedy te chungkwa hi politics lamathil ti thei tak ania John F Kennedy u jo jok kha president ni na chu turin apa in ahwal lok takna a indona a anunna achan wangin a uta na anrot lok presidency chu JFK hian aron ti hlotling ta ani JFK hi president zinga larber pol ti ila kansoi swal omlove nima sela atram zo ma kum khat kumsang ka zakwa somruk pathuma wandoi thak taka ka hlum ania awang lai network hian dollar tluk le ding on khat kai pahiala chut ni in US President ni to te zinga Hausa ber.2 ani pakhatna Donald Trump dollar tluk le ding on ni point panga America ti ang ram Hausa a president te chu an Hausa tlang pui turangai ania nima sila Hausa vak lo te po anom ve thau ti ero shetlang bokila America ram president lo ni to te zinga Hausa ber chu Donald Trump ni in a Hausak na hi dollar tluk le ding on ni point panga ni in November sang ni som ni khan Forbes te chuan antar langani Trump hi sang ni som pakwa election ma achang to khan Milarte Hausa tak alo ni to a Trump hian apa
Fred Jump ina real estate lama lalram alaudin to atang sumtam tham tak arau chuna apa ne na chang hian dollar makta doi zali som pakwa velai rau chunin munrang shanga in le lautam tak an nei bokani kumsang ni som pasari January ni som ni khan US President somli pangana ni tura lomlu ni in United States President omto te zinga Hausa ber ani ole lemchan ngainatute ta na thulom LEMCHAN KHAWVEL video hmuhnawm tak entur a oma lo enin ilo subscribe ve nge donya ole in zawain hunman nuam vek ule